Samachi chimikuna. Samachik shimikuna. Llakishka llamantami alliñanpi kanchik. Ima horastaq shuk mana riqsishka amsa lugarpika chingarirkanki. Tukuytaq chingarishka kashpa, maypi kashkata mana yachaqpika, manchayka imata mana ruri tukuktami sakitukun. Chaypika ayudachun mañashpallami shuklaya alliñanta tarinaka. Chaypi mayjan ñukanchikta kishpichishkamantaka, ishkishina kutichishkatami shuyaytukunchik. Condenashka kaytukunchik, imashinapish mana shuyashpa, kallaripi kanata, ñukanchikllatak paktanata mashkakushkamanta. Mana kashpaka, ñukanchik imashina kaypaq, llakik kanawan kutichik runakunami kaytukunkuna, shinallatak ñukanchiktaka, allitak ñantami apanga. Chingarishka kashpaka, condenashka kaytaka, mana ministinchikchu. Mayta, imashina chayanatami ministinchik. Kayshinallataqmi, mayjanja espiritualpi chingarishka kaqkunapaqpish. Shuk runa, espiritual kawsaypi maypi kashkata mana yachaqpika, shuk condenashka kanaka, chingarishka kaqtaka ashtawan muspachik shinami ruran. Judas 1:22pi ñukanchikman nin, mayjankuna, mana tukuy shunqwan katikuqpika, alli kringakama yachachichik. Ninapi rupanaman rikuqkunatapish, aysashpa lluqsichikshina kishpichichik. Shuktaqkuna millayta ruraqpipish llakichik. Shina kashpapish paykunapika, churanallapipish ama tuparichikchu. Aychawan millayta rurashkamantaka, churanakama mapakunami. Chaymantaka, karulla kaychik. Ishkiyuyta chariqkunawanka, allikunami kanakanchik. Paykunawan ñukanchik llakikuna kashkami, kishpichinpish, mayñanta rinatapish rikuchin. Shuk musparishka kaypi, kushichik shimikunata rimashkata uyanaka, apunchik Jesustaka, pushak shinata rakichumi sakin. Amsa kayta entendinimi, ishkiyuywan musparikuqpi, shuk kutin chaypi chingarishka kaqta, shinallatak kay shinami chaymanta lluqsinaka. Kaypimi ñukata mandaq kishpichi Jesuska, shinallatak paymi kantapish kishpichi tukun. Misión Chaski Uyachirka, Samachik Shimikuna, Ashtawan Yachangapajka, correo electrónico misionchaski@gmail.com mankishkay, Pagillata Guyashkamanta.